muracamo igikoma kirimo igikuruku barahakana bose. Ndababwira ngo icyo ngicyo ni igitangaza Imana yakoze kuri mwe. Hari ikintu kimwe natekereje mu minsi ishize, nari ndi mu kazi ngera ahantu iwacu tuba twumva ngo abantu babaye nabi, ngo ntawo bakigera mu bantu ngo ibiki n'ibiki, ariko ikintu jewe nuko bitoshobotse nogenda njya mu mazu yanyu mwese nkazunguruka mwese nayo, kubera ko mfite icyo Imana yavuzeho, mfite icyo nizeye, kandi sinza nemera ko nta kintu kiza kiba ku muntu Imana itacemeye. Ejo bundi nasomye ijambo ry'Imana Yobu, Bibiliya zitangira irata Yobu ngo mu gihugu cyose haba umugabo witwa Yobu, ngo wubahaga Imana kandi akiranukira Imana, ariko Imana yemera kumutanga, iramutanga kugira ngo ibibazo bimuhe. Hano numva ikintu cy'ishavu ryinshi, ariko ndashima Imana kubwari mwese. Hari ikintu umuntu azatakaza mu buzima akaba ararangiye, iyo umuntu atakaje ibyiringiro bigashira umuntu abashize nyine mukaba arangiye, ariko ndashima Imana uyu munsi wa none ko ngarutse nkongera ngasanga muteranye gutya. Imana umujishimye. Amen. Ikindi kandi ndashima Imana ko yabahinduye ubuzima. Ndabivuga muri ubu buryo sinzi ko muzumva. Uyu munsi wa none ndacabureminga abantu bavuga ngo Imana ntiyabagiriye neza. Ndagiye mbaza amakuru ngahamagara abantu nkabaza ati se muracamo igikoma kirimo igikuruku barahakana bose. Ndababwira ngo icyo ngicyo ni igitangaza Imana yakoze kuri mwe. Hari ikintu kimwe natekereje mu minsi ishize, nari ndi mu kazi ngera ahantu ngera mu mujyi, sinzi ko muri kunyumva neza. Sesha we Mureke mvuge gutya, ngera ahantu hamwe ni kureze gwanya ni ku munsi. Hari igihe kimwe nahagararaga hari hepfo ngahamagara umukecuru, ariko umugezi ngahamagara izina ngo mama. Murabizi mwese muza muvomera hano, murabizi nahamagara izina rya mukecuru ngo mama, abagore bose baha bavoma bagakomeza bakaba bize, bose bagakomeza bakavoma, ariko umukecuru akuvuga ngo iryo nijwi ry'umwana je yahamagaye, akaba ari wowe unamuka mu bagore bose bari buzuye ku mugezi. Nza gutangazwa n'ico kintu, aba mama bose abana babo bita ba mama, ariko buri mubyeyi azi ijwi ry'umwana wiwe. Iyo ndi kubyina igisimba hano kenshi nahawe ibintu usigaye ndeba amaguru y'abantu, singa igisimba nandeba abantu cyane. Kareba amaguru kundi ari gusobaganya, kumwe kukika kundi kuzamutse, kundi kukika kundi kuzamutse. Kareba ko gusobaganya nkabona imbaraga z'Imana. Nza gusanga Imana izamva ijwi ry'umuntu ari we wese, notaka muri aba bantu bangana gutya, Imana yavugaga iryo nijwi rya muntu ritatse. Ndashima Imana yo mu ijuru ko mvishe ijwi ryanje iraryumva. Ikindi kintu gikomeye nshaka gushima Imana, ndashima Imana yakomeje kubarindira kuri uyu musozi. Iri wacu tuba twumva ngo abantu babaye nabi, ngo ntawo bakigera mu bantu ngo ibiki n'ibiki, ariko ikintu jewe nuko bitoshobotse nogenda njya mu mazu yanyu mwese nkazunguruka mwese nayo, kubera ko mfite icyo Imana yavuzeho, mfite icyo nizeye, kandi sinza nemera ko nta kintu kiza kiba ku muntu Imana itacemeye. Ejo bundi nasomye ijambo ry'Imana Yobu, Bibiliya zitangira irata Yobu ngo mu gihugu cyose haba umugabo witwa Yobu, ngo wubahaga Imana kandi akiranukira Imana, ariko Imana yemera kumutanga, iramutanga kugira ngo ibibazo bimubeho. Uyu munsi wa none hagize ikimbaho no kwemera ko ari ubushake bw'Imana. Ndabizi neza ko Imana Satani idashuta afite ubushobozi, Imana itantanze, kandi Imana ntiyantanze iba yiteguye kuba yongwanirira cyangwa ikamba hafi cyangwa ikampa umutima wo kwihangana ico kigeragezo. So ndatinze cyane, ndashima Imana ku bwanyu mwese. Numvaga noguma hano, nabonye rino kanisa ryandutiye amakanisa yiri iwacu, indutira amakanisa y'Kigali nzanjamo, ariko hano hantu nishimye cyane nanezerewe. Nukuri kabisa ikintu no cyane kitumye mpagurutsa atari ku giti cyanje ariko ku bwanyu. Ndashima Imana ko yabagiriye neza, kandi kubagirira neza twagize ikibazo cyo kumva ko kugira Imana kutugira neza ko twoje hanze. Hari abantu bamwe tubandirira muri Amerika, je nzambona icyari kuba ciza nuko batari kujayo, ahubwo bakaguma hano kubera ko bageze iri ubuzima burangirika, usa nkaho bugeze ku iherezo. Icyari kuba bera ciza nuko bari kuguma hangaha.
buriya nemera ko neza Imana igiti kiragira cy'Imana kugira ngo Imana ibagire neza namwe uburyo wifuza Imana guhindura ubuzima gutyo. Ariko cyane cyane cyo dusaba tuvuge ngo ubushake bw'Imana buri Imana nimbigiye kigeze Imana ibe yo kuvana ahantu runaka ikujana ahandi cyane. Imana yabagiriye neza mukuri. Uyu munsi wa none twebwe nje kiba hano twandika ku Rwandiko twogohereza ruguru tukavuga ngo umukecuru agatangira ati nijewe runaka ati twarabyaye akavuga ibibazo dufite. Urwandiko rukazagira ruguru umukecuru abyaye undi mwana. Ariko tekereza kino kintu uyu munsi wa none ushobora kwicara hano wowe ukabuzi ngo hari umuntu ibyaje zose niyo yonye imifaranga, ariko mfite ikintu ndi bumubwire kandi nacumva niyo yombesha kakantu kari mu mutima kavuga atahari arazanyohereza ifaranga. Umunsi ugeze ntakwitabe uzutekereza ko vata harazo yanyohereza ukagumana azabyiringiro muri wowe. Ico gihe twe twabayeho uzubura utakira ukabura nuwo ubwira. Ariko ndashima Imana kumwe mwese mudufite twebwe n'abandi. Uyu munsi wa none ukabogira ikibazo ukavuga ngo mfite abavandimwe iyo ntabara. Niyo togutabara zabyiringiro ufite mu mutima biza bituma ujya mu gasinzira utazi neza, kubera ko mbere twaryamaga uzi kuri buzuke abana bakakubaza ngo icyo kujya kihe ukabura icyo ubwira abana. Ariko byabyiringiro Imana igakomeza. Uyu munsi hano ndashima Imana ko yakomeje kwagumisha muri icyo kintu. Ikindi kintu nshimamo Imana ari nabwo nsoza, ndashima Imana numvise ngo amakanisa barayafunze zambaza amakuru yino cyane nkabaza se inyabeke bimeze bite. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi wa none nubwo amakanisa akinze ariko mufite ahantu mu guteranira. Imana mwijushima. Nabuze ko novuga, nabuze icyo nokora gusa, ariko ko ndumva nje mu nasiga hano mu kugenda ngasigara kuri uno musozi. Nimba ari ahantu hano va hambereye nukomeza guhagarara nimba ari ahantu n'umunsi wose nogera ino sinshobora kureka kugera hano Nyabeke. Hano nzahagera kubera ko nzamafata nk'ingobyi yandeze, natekereza ubuzima bwose nogera mu kozo agenda kose. Uyu musozi sino wibagirwa. Ndashima Imana ko yaturindiye kuri uyu musozi. Ndashima Imana ko ikomeje kubarinda mwebwe mwese. Murasa neza murabere ko ndabona abantu benshi bambaye neza kurusha abantu biri iwacu. Iki ngiki nicyerekana ari Imana yakoze ku buzima bwanyu. Imana yo mwijushima. Sarire bavuze ngo agaseka isi ndabona agaseka, ariko ndaza gusigiza anje rwose. Imana yo mwijubagire neza. Nana baramukije mwese.